lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga Agnes. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Agnes. Tinak istoryaan ita kat may papan iti asawak asigod nga iso ti agtagtagibalay tasyak kat nga rod ti adda trabaho na. Ngam idi iso na tinaadaan iti trabaho ken napadas na tinagsweldo wenno nakaiggam iti kwarta kella at matlatan ang imato ti purwana. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oliver! Hoy, Oliver! Dalang. Ay unay kan, bigbigat nga matmaturog ka. Makaturog ang nga rod, di maturog ak. Ay sus, awan mon, Oliver. Talaga nga awan aasensuan ti biyagyo no kasta ti aramid mo. Nagdakilan ka baki, ngamday tasadot mo ti pangpangrunam. Ninanang mat. Talaga mat, awan kit di babain mo Imbes at tulungam di asawam. Saan? Taagbibiyag kamot adon kabayatan ti panagtrabaho na. Anya ti kayat mo asawon ngay. Isunto pailaang ti aglabakan aglinis dito'y balayo inton sumangpat. Kasta ka de. Saan mat ananang? Saan mat nanang? No talaga ka mo ilaang. Di si ka kumamot ti mga ramid kadagiti matrabaho dito unag ti balayo. Iti kasta, maragsakan mo't ajay asawam. Huston di yung pigsaan ti sa uyo. Tama nga lumangag dagiti karuba, nakababain. Apay, di mo kaya't amaamuan dati kinasadot mo. Hustong harudon na anang, alawanin. Aramida kang ti bagbagayo. Nasayat mo ta simangpat kan bakit. Agina na kabailaan, taos tunto-inton maluto ti lutlutwag asidan tayo. Ne, mas daawak sa alakay. Namiris ko arumbang lang mo tatulungan ka. Iso ang nagluto ako na. Tapno saan nga isupay nga ramidam. Nagsaya atin no kasta. Kat, anya ngay nga rutiin luto maapang rabyan tayo lakay. Sinigang akar ni ti baboy bakit? Ay na, nagimasan no kasta lakay. Wala. Adamot na bati itinted mo nga igatang ko iti darat yung semento. Iso natin gatang ko iti sidain tayo. No kasta, nagatang mo nga rod aminan dagiti materyales ang mausar para iti extension ti kusina tayo. Wala. Kompleto ti mausar bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta. Kat, kaanong ngay arugyan nga aramidan? Rugya ako ninton bigat. Iti kasta, malpas sa dagos. Sige nga rod lakay. Apay, di ka mangayab iti kadwam? Saanin bakit? Inuta ko, tayo supay man ti maitangdan. Sana balik ta kabaulak mo. Kung may sa, basit lang mo dayay. Ay, katsi ka nga rin ti makaamu alakay. Angam no ka sa pulam ti kadwam, mangayab ka lata, iti kasta saan ka amarigatan. Sana. Di ka kadagdanag, ta kabaulak alipasin dayay asisya. Danag nun aya. At iti kwarta pagpalingkim lakay. Ano sampay laang timapan agpalingki ata ni talaga adyak masango? Wen, awan parikot iti dahi tabakit. Awan nga rod trabaho, di siyak ti mapanagpalingki. Kang runani ta amin, siyak ti agtagibalay, ken mga sikaso kadagitan nakta. Banag apagyamanak unay lakay. Makaginawa akmet no ko At least, saan ko na pampanunutan dagiti matrabaho dito'y balay, kalpasan ti trabaho. Awan na nyaman na bakit. Syakit di at irumbang agyaman ken ka. Tas ikati agbirbiro para iti pamilyata. Naimbaglakit din ko nam ata na pagasatan akmat anaawat iti trabaho. Tano saan ay kat ang mga no agpada nga awan trabaho na ita. At danto kat may padamag amay sa pamilya anatay iti bisin as imumulagat. Ay, jakmot itulok ano bilang bakit? No bilang taon trabaho, ay kat ikarigatak mo't at agsapul iti panggatak ng kasparigan. Nga ta? Katuan,
Awan man labilib mo kanyak ako na akon bakit. Saan mat nga iti awan ti bilib ko kan ka, Oliver? Ti kanyak lang. Arami ti pakakitaan. Saan apuro sa ulaeng? Dahil bag nga oras mo, Oliver, anak ko. Ah, na kayo magkamananang. Umunag kayo Hing kayo agkapi sa kusina. Ipagpabalay yun tanay. Saan kayo amasikaso? Adupay taramidag. Day, si kamot nga agpaison ti aglinlinis, anak ko. Kapilitan Tawan mo't nga rog trabaho nanang. Anusa kon ate agtagibalay. Tapno ore kas kasano kat matulungak lata mo't asawa. Di mo't isumot laang ti kunayo idi kanya. Ay kat nasaya at mat tinungpal mo timbilin ko kan ka, anak ko. Una lang, kasta ti kinatulnog kong anak. Agmay-may sakalaang arod ita dito'y balayaw. Wain, simrek ni Agnes iti trabaho na. Napan mo't nag-eskwela dagiti ubing. Isong agmay-may sakit at dito'y balay nanang. Apay no padasamot nga minti agsapol iti trabaho, manak ko. Tani, nakababain mo't kadagiti nakaikamangam. Anya laangan nga iti ibagada, numaamuanda nga aging gaita kat awan pay laang trabaho. Agsapsapulak mo't nanang. Isong nalang ito talagang awan pa'y nasapulak. Di ka agsardeng aging ga makasapul ka, anak ko. Manu atawon meten ati asawam tagsapsapul. Apay, di ka mabain. Sika ti lalaki. Iso arubeng nalaang ngarod, asika kumati agtrabaho para iti pamilyayo. Agiddantan nga agawid, friend. Uray umunakan, friend. Madamdama akpay nga agawid. Di mo ibaga nga ag-overtime ka manan, Agnes. Kasta nga Ruby. Talaga nga ag-overtime mak, ta sayang mat. Iso nga uray umunakan nga agawid. Ay sus, sobramat daytan akin nagagat mo, friend. Masapol nga agagatak, friend. Tapno saan nga agbisin ti pamilya. Kan maysa, among mga asyak lang ang tagtrap-trabaho. At least kan ka tada trabaho yu adwakin nila kay mo. Pagtrabaho mat nga minilakay mo iti kasta, ada katulungam. Nabayag matan nga agsapsapol. Ngam awan mat masapulan na. Barang ano addan tumat laang mabirukan na. Tapno dua kaminton nga adda trabaho na. Sino di kinasarita may cellphone bakit? Nabayag kayo ba't nagsarsarita? Ni Roy anak ka, lakay. Di ka kaisuna ka anak ni kabagis mo, Felix? Wun. Kapay ka nung nawagan na ka bakit? Damdamagan na ti cellphone number ni Oliver. Saan na kanu ngamin ang makontak? Di namot kanu mabirukan ti Facebook account na. Iso nga imbilin na ti panangtad ko iti number na iti anak ta. Tapay ka na. Agkasapulan kanu ti kumpanya pagtrab-trabahuan na iti security guard. Kat ni Oliver ti kunanang i-rekomenda na. Ay, kat nagsaya atin nga, no kasta bakit? Gusto mo't tapno agtrabaho mo't tan di anak ta. Tanay, nakababay ni ta asawa na. Mano atawon mo't tan ani Agnes nagtrabaho para kadakwada. Day takot nga rod lakay. Iso ang mapanak ijay balay da itamat laang. Mapan ko itadkin ni Oliver ti number ni Roy. Iti kasta, makapagkinuntak da. Bakit? Adda ka di ba kam, Oliver? Kaya't kung agtulag ta. Agtulag ta iti, anya lakay. Isirek na kanunin San Roy iti trabaho. Anya ngay at trabaho ti pangisirkan na kan ka. Security guard. Ay, kat mayat Mayat talaga bakit? Ngamin, saan lang basta security guard? Ni, anya ti kayat mo asawan. Am muna kanu ti boss iti dayjay nga agency. Iso ang mabalinak nga irekomenda iti nangat nga to a posisyon. Ni, nagsaya atin ngay no kasta lakay. Launay bakit? Kat anya ngay ti ko nam apagtulagan ta. No bilang tamaawat ak iti dayjay trabaho, agresign kan iti trabaho. Wala, tas si kantumot ang tagtagibalay. Sika ti mga sikaso kadagiti anak ta, tas siyak tumot ang tagtrabaho. Ay, katwan day talagayam.
Kay kayat kun atap no makainanaak mat, tani. Manu atawon mat asyak tinagtrabaho. Wan, aginanaka mo, tas siyak mo tagtrabaho bakit? Sapay la ko mga rod ta maawat kamatan iti ibagbagam anag-applyam, Oliver. Sigurado day ta bakit? Ngamin, adda ni kasinsin Roy jay. Isukan nung ti makaammo amang isirrak kanya. Yes! Yay! Addang trabaho bakit? Agpaiso? Wan, Ay na, nagsaya atan ngayon kasta na kay. Kamaudyanan na, at damot lang ang trabaho. wan bakit? Siya akong tagtrabaho. Iso si kamot ten tagtagibalay ita. Katuan awan parikot iti day talakay. Kaano ka ngay ngarot amang rugi? Mangrugi akto iti umunang aldaw ti sumaron na abulan bakit? Ayun mayat ti umuna nga aldaw ti bulan, apan ang rugim lakay. Say-saya ato ma, iti kasta, agbayag ka iti trabaho. Wan bakit? Siyak pa iti ko nam. Katno inkarin ni kasinsinroy ti pan naka-ipromote ko adagos. Inkarin na nga iso ti makaamo kanya. Adayo adakdakil ti sweldo ijay ta private company. Wan, ngam uray no kasta, di ka unay mang namnama lakay. Basta aramidom latta kumaana saya at ti trabaho. Iti kasta, mayat ti record mo. Umusta nga bakit? Anya ti madama gidya anak ta. Naawat ka dimot lang iti naplayan na trabaho? Wan lakay, naawat ka numot. Ay kat nasaya at karon ano kasta. Kamaudyanan na at damot lang yung trabaho na. Wan, pinag-resign na nga rudan ni Agnes iti trabaho na. Ta iso kanumot ti mga sikaso kadagiti anak da. Ni kanumot Oliver ti agtrabaho. Rumbang laeng ani Agnes ti agtagibalay. Tay sukag nga ron ti babae, bakit? Wan hustumot kit di tadan trabaho jay anak ta. Tani, siya ko unti mababain kada abalayan. Agpanatan abakit. Oras siya, kastaunay abain ko kanakwada. Iso anasaya at magtadang trabaho na. Agnes, bakit? Agnes! Apay ayalakay. Bibigat aday tamanan ngiwat mo ti mangmangeg. Adda akla ang mat dito'y abay mo. Ngum kasla adda ijayrwar ti kasarsaritam. Wana, tapno mangeg mo ti bagak. Dahil tamot lang kami ng cellphone mo, tas asikaswam. Na, Isaganam ti pagbadok. Agraman sapatos kin medyas ko. Iti kasta, dahil talangan mangisuot ti aramida kinton malpasak ng agdigos. day taman ni. Iso ti nakadisto di taayan ti sofa. Idi pa'y larabi nga insaganak dagita. Ti kalugong ko ngay. Day jay mano. Adda iti rabaw ti TV. Isaganam ata mga lumalipata. Wun. Anya pa'y ti pasaganam, Oliver. Awanin. Basta siguradum lang nga nakasagana amin na gito usarat. Nakasagana nga rod aminin. Dagulit kamot. Sige nga rin tagdigos akong. Tani, aldawon. Maladawak manin mo kastoy lang. Na, una yun ti asawak. Agkaiwara ti medyas kan sapatos na dito'y salas. Ay, una yan. Oliver! Oliver! Agdaag dito si Led. Magsuksukata. Apaya. Apay, adi mo lang mayornos matan ti sapatos kan medyas mo. Agkaiwara mat dito'y salas. Ay kat iurnos mo matan tani. Nabambanuga ka na pa nagtrabaho. Anya? Ay Wayne. Itimplanak ban kinti ti kapik. Kun iaramidan na kiti sandwich. Tamirinda kinton madamdama kabayatan ti panagbuyak iti TV. Awan samat aramida. Di si kante agtimplakan agaramid iti sandwich mo. Si kamot tan atani. Amumot anabambanog da tao. Pag Serbian nakmat ita tasyak mat ti adda trabaho na. Oliver, Alan na. Ingkan iti pangibabaw na ka. Agawam. Tani. Makakapiyak o na yan. Agnes! Iyawatan nakman pa iti tanawm. Diyan na lamiis. Ikami ta ayos na. Mabit lang tani. Jak mapanawan ti lutlutwag. Ang mga numaksat. Ay, una yan. Mabitla ang mat. Makain inumak una yan. Wan, mabit lang. Umayan. Agawa ama.
Oh, adto yun ti danom adaw dawatang. Urek lang na bang arang nga minumiti na lamisa danom. Ta chinelas ko ay. Sa dinutaan na. Day taman ni adda di ta sirok ti tugawan. Iyawat mo mga rod. Anya, ay unay kan Oliver. Nagasidag lang aruden kan ka. Yung payawat mo pa ila kanyak mat. Apay, ada reklamom. Ha? Nalipatam sa mo na siya trabaho. Nalipatam sa mo na siya sapsapol para iti dahito ang pamilya. Nalipatam mo, Agnes. Ay, ala. Tapno di mo mat ko na. Sige, siya kung ti mga na iti chinelas nga asidag kan ka. Tasakto iyawat matlakan ka. Kasta, agtungpal kamot lagayam. Nagadtupay lang nga saom. Kahit kumusta kayong matan, anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at kami matlat tananang. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Naimbag man ta nakapasyar kayo dito ibanay. Wan, talaga nga gagarak ti imay, anak ko. Nadamag ko nga men nga adagaya mong trabaho di asawam. Ay wala nang, pudno day ta nadamag yun. Ay kat nasaya at kunaklaki din no agnanayo ng asikalatan ti agtrabaho para iti pamilyayaw. Kasla na sa isaya at paikit di akas ta kumaan nanang. Ne, anya ti kayat mo asawan, anak ko. Masurunak kin ni Oliver. Manipod addan trabaho na. Kaslalim mas tugmatan. Anya? Day tatipod no nanang. Kunammitlan asinon. Agasa man ta naglaing nga agibaon. Uray dagiti banag nga addala nga ruden iti asidag na. Ipayawat na pailaang kanyak. Iso ano maminsan talaga ang masursurunak iti asawak nanang. Ay kat ano samon ati asawam, anak ko. Ang mga nunabanugmat iti trabaho na iso akasta. Ti kanyak laang mat, nunabanog, ibaga na saan akas jacket din ti trato na kanyak. Sa bagay matki di Ay kat kasaritam to aji asawam, anak ko. Damagam no apay akastamot tanti og ugalyan da. Ay nasaanan nanang, bayamon. Sigurado asyak tumanan ti dakas no bilang laang. Nakatrabaho kan nakasweldo laang. Kunamidlan asinon. Ngimatumitan ti purwana. Ay, masurunak. Sa dino tinaggaw po, Agnes? Naggapuak ijay balay tigayim ko. Anya tigin nag-arami day? At dala ang nagsaritaan mi may papan iti trabaho. Anya man na trabaho day ta? Apay, naumakan ayang agtagtagi balay. Imbis nga aglinis kakit di dito balay, saan ta day takit din mapan makichismis na aramidam? Na, kat no itaakla ang amapan ijay balay darupi. Ita, kastakit din ti bagam. Kat purno man. Mamwak lang nga sa baling aramidan nyo. Talaga makabil ka. Oliver. Ato iti suldo. Si kanti mapanagpalingkin doon bigat. Makaammo ka namang budget iti data. Iyan anay mo. San man nga minatilag at gatangab. Dagiti importante lang tapno makatipid tayo. Wan, di ka agdanag. Taamok mat ti mangi budget. Kahit nakaluto kan. Wan, itay pa'y Ingka nga ro ni sagana ti pangrabyan tayo tamangan tayo. Tanay, kastao na yun abisin ko. Makapasurong da kita na tao! Apa yan, Oliver? Asino man yan ti pagpupudutang? Gagita waran bay na pasipsip sa opisina. Ay nam, masuruna ka talaga. Apay ngamin ayan. Anya tinapasamak. Awanin na naikata ko ni ti trabaho. Anya, ni, taapay mat ngay. At dangarod nang ipulong kanyak kapoy ti kanayo na panakaladaw ko. Katidakas na, natanunan nakpay ti hidmi ang nakaturong ijay site. Anya? Salbag kit de. Inapalan laklakit de. Iso ang pinaimbestigado ti lisensyak. Gaputawan maipakitak, inigkat dakon. Kunak man numadamatipan na kaiproseso ti lisensyam ka security officer. Diyakon asikaso Taing karimot nga rod ni kasinsinroy nga iso ti makamukan niya. Nagtalagak, takuna namot nga adam amuna abaker. Awan mo't naramitan na,
edi inikatdak tinangat nga ito nga official ti agency. Daytan ti bagbagak idikan ka. Saan aga po taad da bakar wenno kapit mo ket maaramid mon ti kaykayat mo. Nasaysaya at matlaan no agdalan ka iti umno wenno legal a proseso. Ti amok agad ti mismo amanis mit ti kumpanya ti kakong kontak ni Kasinsin Roy. Saan mo't gayam? Awanan na. Awan man ang trabaho. Bakit? Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan a Luisa ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti mahilig a dumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet anang ipatulod iti kapadasak takayat kumet amang ngagan ti pannakaidrama na. Sakbay ang nagkalaysa kami iti asawak amukon ti kinaartek na. Ti amok idi kat agbalbaliw apaman nga agasawa kami. Nang runa inton addanton anak mi. Ngem nagbidutak takarkaro pay kitdi adi na maliklikan ti arak. Ngam oray no kasta, saan da kami met abinaybayan. Ad-adda pay kitdi agin magat nga agtrabaho. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Ne, sa dino ti papanamlakay. Nakabunang kaman. Mabana kaya bang kagbakait? Inakman dalusan ti pagmula akitilaya. Apay no ipabigat munton dayta, lakay. Ay na, sayang ti aldaw bakait. Ken may sa, awan mo ti aramida kita. Domingo ita, lakay. Aldaw ti panagdayaw iti apo. Intayo pa'y mat makimisa, ah. Da kayo latan kadag iti ubing ti mapan makimisa bakait. Ikaranagan dakto latan. Wen, ngam dumalatamot no si ka mismo ti mapan ije simbaan, Rudy. Huwag matgati sige, makimisa akto inton sumaruno a Domingo, Luisa. Talaga nga may na naka-schedule itang aldaw di pa nagdalos ko. Iso ada kayo latan ti mapan makimisa. Di ka agdanag. Ta sumuro takto inton maminsan na Domingo. Sige, imbagam dayta alakay. Wen, o sige, panawan kayon dito balay. Umuna ako na rumuar, bakit? Dong, wen kanto, unay, indayonen kanto iti sinamay. Tol-tolodan kantaw nga luman ay pagamuan in kanto may libay. Hey! Anybody home? Ay na, namatag ka manan, Rudy. Saan matbagat? Slide lang, slide. Inayaban na kami ni Pare George. Iso, nagiinom magmatbasitan. Basitan. Alala, sumrag ka talabaran ka. Itikas na, maimunawan ka adagos. Agar musarkan, tapno saan ka amala daw iti trabahom, lakay. Ay, uwan bakit? Bakit di tayo niingnak? Alta umat kaya man. Ay. Ne, nagunagmat dahi ta na sinay bakit? Apay,
Adda ka di parikot? Kasano? Kita umantilang am, Rudy. Nakakutkutungkan. Saanen akas laidi anabakad ti pamagim. Inom kan tumag ngamin nga inom iti arak. Ay na, uray na ko tungak. Tahel ti akbakit. Isardeng mo ngamin ti uminom iti arak, lakay. Minalem anabartek ka sumangpet ito'y balay. Awan sapay aldaw asaan ka anabartek. Talaga kas na bakit? Agas nga rod ti bambanog. Mala, agtugaw ka maten, tamangan kan. Baybay anak kadilaan. Sa nabali, taday talaang ti bisyok. Nagsarita kami kini Luisa di Kalman. Saan ka kanaw amaan-anawa, anak ka? Dahita ka diti makagapo. Iso nga imay kayo diti balay nanang. Umay dakmanen sermonan. Isardeng mo nga minen di panagin inom mo, anak ko. Parparigatem laeng ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet parparigatan ti bagik nanang. Parparagsakit kit di Agas laeng matibambanog ako nada. Ay na, mangted laeng iti sakit da itang arak. Nang runa ket kanayo nemeten ti uminom. Maasi ka kumamot iti pamilyam Aklunek akanayo nak ngagbartek. Ngamiti ka ano man. Saan ka nagkurang iti pamilyak. Ititid ko mati pagrebangak kas asawa ken ama dagiti anak ko, nanang. Maalawon ang adda akong dita, anak ko. Ang kaasyam mo ti bagim Saan nga idaw-dawat? Ang kasanungay no agsakit ka. Kasanun tula ang ti pamilya, Rudy. Sa nabali, tatantani mo ten aggraduar iti kolehiyo dagiti apu ko yun, nanang. Saan dan tumit siguro abaybay anti inada, inton mataya kon. Na, anya daytan nga ibagbagam, Rudy. Matay nga ibagbagam ay una ikan. Sa bali manon tinangiturungam iti saritaan ta. Katuan mat nanang. Amin tayo kat agturong dita. Di tay amutigasat tayo. Nga may sa titurong tayo. Matay tayo amin, nanang. Luisa. Luisa. Sa dinote ayan mo. Luisa, may kaman bagay. Tatang, awan ni nanang. Napan ijay balay da lola. Kaya ba antay timplan na kiti kape ko? Siya po natin agtimpla iti kapeyo, tatang. Ay, sana nanak ko. Di mo amo titimpla ti kape ko. Ninanang mo lang ti akinam mo. Iso nga, inkaman, ayban. Urayan tayo latan tatang. Ang mga nupaawi din na ijay. Sige. Ringan na ito lang arudan. Nasumangpat ni nanang mo, ayawan kaya. Ada ba'y kati allowance mo, Atoy. At apay mo tinaudi nga interview, tatang. Malagit din. Alam mo da itoy. Nakamukan hindi dayta. Sangaribo amin dayta. Katangan di kayat mo anak ko Dayta mati para kini ading mo. Si Kanton ti magamo amang ted iti kapsat mo. Mapanakon bakit? Sige, agan-anad ka lakay. Tay bilin ko Sapay kumata saan ka manen amabartek nga gawin. Unay kalakit din aya bakit? Amumot aday tantiliw-liwak. Aywan, nalipatak matin. Nagsweldo ak gaya medical man. Ato iti sweldo. Bayadam to amin ang ababayadan dito'y balay. Itad mo tumatin di pagbayad de beya kini Ronnie ijay pagadalan da.
Agyaman naklakay. Ang apay no urnungam laang ti pagin-inom mo iti arak. Iti kasta, mapadakkel tayo man, mato'y balay tayo. Ay na, makontento ka ka din dito'y basita balay tayo, bakit? Makiasawan tumatlaang dagiti anak ta. Sigurado apumanaw dan tumatlaang inton addan kabukbukudan da pamilya. Iso nga oray saan tayo napadakkelan ti balay tayo. May mayat matlaang kumaan no mapadakkel tayo mabasit. Iti kasta, nalawlawa ti pagnaadan tayo. Ala, wento bakit? Bareng makaurnong kanto. Basta di naklapdan iti panagin inom ko, ha? Tay sumet ti agas ti banbannog ko, bakit? Inkailuto da ito bakit? Nay, nangalaam ka dagita asida lakay. Napan ko binurak tay ramak bakit? Kat, iso amin da ito'y tinaala ti ramam. Wen. Ne, adumot nga rod ang. Siyempre, siyak pa iti kunam. Amok nga minti pangipes-pestuak iti ramak. Iso at talaga nga ado ti maala na. Mala, ingkakit iluton, ta iso ti pangrabian tayo, bakit? Ay na, congratulations, Ronnie, anak ko. Kamaudyanan na. Naggraduar kamatlaangan iti kolehyo. Kablaawan ka ron ni anak ko. Agyaman ako unay kada kayo, nanang, tatang. Agyaman ak iti adwa sakripisyo yo. Para kada kayo daytoy abaligik. Naayat unay ti Diyos. Iso ti kang runaan anang tulong kada tayo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo, anak ko. Nanang, kamaudyanan na. Makatulong akon kada kayo kanitatan. Ay na, di mon panunutan day ta anak ko. Napigsak pa'y matamanggad. Agornong kakit di, para itibuklem to a pamilya. Ito iti sweldo pa kahit... Pasensya kan ata. Nagsayan man iti sweldo nga iawat ko kan ka. Saan mat ngamin ang mabalinaya kagastos. No kas di nga kasasango kami kadagiti kumpare. Mapmapanan ti tawan, Rudy. Panunutom kumamot asaan ka nga umububing. Agnakam kamat kuman. Nanakam magmatbakat. Ay na. Rugi anak mananakon-nakon, Luisa. Kasyam kumamot ti bagim, Rudy. Ipatpatigda ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ka di ti agsakit. At ayaman tawasan ng agsakit. Namin tayo makaptan iti sakit. Nung siya klamay sa... Nakasagana ako namatay bakit? Ay na, saan man akas ta ti ibagbagam, Rudy? Malahay dulin mo gitinti sweldo ko. Makamu ka na mga budget iti dayta bakit? Nanang, no itad ni tatang ti sweldo na kada kayo, idulin nyo. Ha? Da kami ka ni Manong Ronnie ti makaamo iti amin ang masapsapol dito'y balay. Ay na, agyaman anak ko. Ala, katulungan dakman nga rod amang bagbaga iti amayo. Tapno isardeng namatan ti panagbarbartek na. Sige, nanang. Bayan yun. Kasarita minto ka ni Manong Ronnie ni tatang. Wan man, bareng da kayo ti denggan na, anak ko. Nakapasyar ka mahit kasinsin Linda. Wen kasinsin.
Ada nga min napatad nga umay ko ibagakan ka. Anya day ta kasinsin. Ilaklakok nga min tidaduma apas at tidagami kasinsin. Nay, apay nga ilako yo kasinsin. Kasapulan mi nga min ti kwarta kasinsin. Agabrod ni Tanya nga anak ko, kat iso ti pangalaan mi iti aramatan na. Ay, kasta ay ha. Wen, sikatin mo na panunot ko. Da kayo ti kayat ko apangilakwan. Tapno da tayon tumatlaang ti agkakaruba no bilang. Ay, kagkayat ko akasinsin. Sayang mo't nga agpaiso da adaga no sabali ataw ti manggatang. Sapay na pintas ti lokasyon na tayan ti lote yo. Naku namon kasinsin. Isu nga ron na jak kumakayat nga ilako iti sabali. Ta talaga ang masayangan ak. Kasapulan gamin at talaga ti anak ko ti kwarta. Isu ada kayon ti manggatang kasinsin. Uray kaskasano. At umatgaya man ti ornong ko. Umanay da ito yan na pagbayad ko iti dagang ilaklako ni Insan Linda. Uwin, gatangak da jay adaga. Sakto patakderan iti balay. Basit ngamin ngagpaiso ti balay mi. Malaksid iti dayta. Daan pa yan na balay. Maan-anay paikit din. Hanggang panagkunak. Kat nasaysaya at langin nga gipatakdera kiti baro. Ngam di pa renovate mi. Isumit lang kami na parehas ti gastos. Ilimod kung tupay lang iti asawak kan anak ko ti may papaniti balay kan lote. Sorpresa at tuman ida. Agasam? Dandanigaya man malpas to'y balayo kasinsin Rudy. Wan nga rod kasinsin. Kasla ka ano laang iti na irugi. Ngamita, malmalpasan. Di kat agyan kayon to amin nandito. Panawan yun to, tidaan abalayaw kasinsin. Wan Linda, umakar kamin to dito yan. Apama na malpas. Agkakaruba tayon ton kasinsin. Aywan kasinsin. Aging ga ka di ita, kat saan pa'y nga amo ni Ipag Luisa, ti may papaniti da ito'y abalay kasinsin. Wen, jak pa yung bagbagakan ko na kasinsin. Kaya't ko nga minasurpresaan. Makla at tulakit di dayjay, no ibagak abalay mi, ti may patpatakter dito kasi dagyo. Aywan kasinsin. Saan to siguro ang mabatay? Wen nga rod Uray artet ti asawak. Amo na latama ti responsibilidad na kunanan taon kasinsin. Wen kasinsin. Pudnong arte kag. Ngamiti ka ano man. Jakmet binaybayan ti pamilya. Naimbag arabim. Bakit? Ay na, narabyan ka lang arutan. Nabarbartag ka pa'y anagawid, Rudy. Di ka na nasanay. Bakit? Ikaw anak man hindi ka nagbagat. Mabisina. Mala, agtugaw ka ditan, tamanggauak iti kanam. Agyaman nagbagat. Ay sus, di nakagkan kan arakupon atani. Agak-arak ka. Sorry bagat. Sana balik tagi siya warakin to madamdama. I miss you bagat. I love you. Alawan nun. Sige, agtugaw ka dita sofa. Tamapanak mga laiti kanum ijay kusina. Lakay. Sige. Agyaman ako na nabintas nga asawa. I love you.
Matuyon ti kanam lakay. Na, inturog na matan iti sofa. Ay, una yan ti asawak. Di nan nabailan tinapan iti silid mi. Ay, jakon riingan. Sigurado ang mapantumot laang iti silid mi apaman ang makariing. Bigat kaya man. Awan mo't ni Rudy dito idami. Ay, nalabit asaanan ang nakapuot. Iso nga intultuloy ng tinaturog ijay sofa. Agyaman nakapo, tainikanda kami manan iti barong agsapa. Barong aldaw amang ipasimudaag iti baro anam nama. Nanang! Manong! Umay kayo! Ni Tatang! Ni Bea day dyan. Bumangon na kadagos. Tamapanat ijay salas. Ni Tatang! Saan ang makasao? Kasla marigatan nga gangas. Anya! Ay, Diyos ko! Rudy! Agring ka! Rudy! Tatang! 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 Sige! Gunggunin niyo ti amayo! Ringan niyo! Tinasayat! Itaray tayo lang in iti ospital ni Tatang, Nanang! Patpat ganda ka unay kadagiti anak talakay. Pangaasim ta lumaban ka. Agpaimbag ka, tapno agdadan na tayo pa'y iti mabayan. Pangaasim ka di, lumaban ka, Rudy. Pangaasim, di na kami pa'y pampanawan. Tatang ko! Rudy! Nanang, kayo kumamangan. Di kay painangan apulos. Yak makapangan, anak ko. Suglatan kayo nga agbantay iti bangkay ni Tatang, Nanang. Kayo pa'y mangan. Awan ganas ko amangan. Saan nga umanag timakan kayo? Nanang, amangan no ang sakit kayo. Iti saan nyo apanpanangan. Wanmat nga minanang. Kayat yu kadita mangalak iti kanan yu. Tauray dito'y kayon amangan. Ala, ading. Ingka mangala iti kanan ni Nanang. Wan manong. Awan sar-sarbiti ko na masurpresam kada kami. Ngamin awan kamatan, Rudy. Nagsaur ka. Nagsaur ka lakay. Anya ngay nga ron. Kat di tayo mo't ninamnama akas to'y ti mapasamat ka ni Tatang, Nanang. Di naman tinalasatan ti panlakaatake na. Nagsakit a panunutan, anak ko. Iyak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa na kumakadatayo. Kat isumat gayam ti pakalamayan na. Ala, di kayo unay agladladingit, Nanang. Anya nga yun. Kasta talaga ti biyag. Aglunan tayo ti amin. Ipatpatag ko unay ti amayo. Nga oray ka na yun na mapartag. Oray kas jay na. Nadungulat na ka na tayo. Ngaman yan, tanatay matanaditay na pakpakadan. Uwan nga ron. Ngabgas na kunakon. Masapul nga awatan tayo ti amin, Nanang. Talaga siguro. Nga aging galangan ijay ti intab ti Diyos abiyag ni Tatang.
Nasakit man nga aklunan. Sige. Ikarigatak nga aklunan ti pupusay ti amayo, anak ko. Diyos ko. Italakmin ka ti amin. Ti pagayatam ti matumpal ako. Agyaman kami iti panang ipabulod mo kada kami iti nasingpet. Kan responsable nga asawa kan ama dagiti anak ko. Samay kumatatarabayan da kami lata iti inaldaw. Nang runa ita, tawan matan ti asawa kakad kanuami. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Raquel, ti Cordon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no adapan nakabalin na kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Raquel. Naawi sakmet a nagsurat, gaputa kayat kumet apa idrama to'y pakasaritaan ti biagmi. Apatsyek ang makaibati iti adal, kadag iti padak adumdumngag. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Aida! Congratulations, Raquel anak ko. Nakagraduar ka mo lang iti kuleyo. Agyamanak nanang. Pagyamanak ti ado a sakripisyo yung kanitatang. Para ka na kayo dayto yabaligi. Naayat unay ti Diyos. Isuti kang runaan anang tulong kadatayaw. Tapno makalpas ka iti panagadal mo, anak ko. Wen nanang, kamaudyanan na. Matulungan kayon amanggad kanitatang. Anya nga iti planom itata nakagraduar kan anak ko? Agsapulak kadagos iti panggadak, tatang. Ay ket adaken ka dayta anak. Wen tatang, kaya't kumatan ti makatulong kada kayo kaninanang. Nang runa kadagiti masapsapol dito'y balay. Alaket pagyamanan mi unay ano, mapanunot mo di tumulong kada kamay anak ko. Wen tatang, kat inton addan ton panggadak, isardeng yun ton ti mapanagkarpintero. Uray ni nanang, isardeng nan tumatan ti mapanaglako kan mapan makilablabada. Agtalinaid kayon tulangan dito'y balay ka ni nanang, tatang. Di ka kadagdandanag, ta napigsaak pa'y mait. Napigsa kami pa'y kaninanang yaw. Kabalan mi pa'y tagtrabaho. Agurnong kakitday ti para ti masakbayam anak ko. Kahit, kumusta gay ti panagsapsapol mo iti trabaho, Raquel? Ada ka din nakita, mabalin mo ang pag-applyan. Ay, awan pa'y nga rod, manang. Ay na, no dito'y laeng ayan tayaw, talagang awan mabiru ka. No adaman hiring, sigurado amay sa requirements, kajay adda experience na. Wan nga rod, fresh graduate ti birbirukan da, ngam birukan da iti experience. Dayta nga rod kat. Dayta ko matibaliwan da patakaran dito'y Pilipinas. Fresh graduate, ngam birukan da iti experience. Ha, kalukuan. Wan nga rod apay no ipadas mula ang ti agabroad ading ko. Ay, wan nga rod. Kinapudno na.
Napanunot ko matdaytan manang. Imbag ijay ta sigurado adakkel ti sweldom. No kayat mo ti agabroad, ibagam kanyak, taadam amok mabalin amang tulong ken ka. Sige, panunutek pa'y anaimbag ti may papan iti dayta abanag, manang Gina. Nagpawit ka din ni Raquel, nanang. Ay, Wayne, kagap-gapok laang ijay ilay, tanapang ko inala ti pawit day aday. Nan, ikandak man nga ron iti kwartayo, nanang. Anya? Ay, nanay, allowance milaang mo kanitatang yaw tinted na. Sana dakalagatan. Imposible, nanang. Dakkel ti sweldo ni Raquel ijay. Isu nga amok mat adakkel matim patulod na kada kayo. Basit lang. Taado ka naw ti paggastusan na ijay. Kun may sa agbaybayad pa ilaang piman, jay kapsat mo iti inutang na anag-abroad. Oho, jak mamati, nanang. Gina! Basta ikandak iti kwartayo. Apay, pangananwam aya iti kwarta anak ko. Ay na, ikandak kadilatan, nanang. Saan na masapul adamagan yun no pangananwak? Ay, unay kalaki dinaya, Gina. Adamo panggedam, ngem dumawat ka pa'y laang mo kanyak. Ay, nakaadu kayo man ako na akon, nanang. Ikandakit din ta pumanaw akon. Anya ti aramidem dito'y balay da, nanang. Imawag ni Raquel kanyak. Simbangpet karon di package ngayong patulod na. Kat, namnamaam nga dakukwam kasta ka day. Ay kat, siyempre tayo sumatin nyawag di kapsat ta. Linuktan min ti package. Kat may sa asabon kan may sa toothpaste laang ti bagem. Anya? Oh, apaya kasta ti reaction mo ngay. Kas namnamaam at nga ado ti maalam. Wala tayo nawagan nak. Kat saan lang nga dahi tati imbaga na para kanyak. Isu nga rod, day tati inted na para ken ka. Sabon ken toothpaste laang ti kukwam. Imposible No kayat mo, di kalkalem man ti karton anagyan ang ti package, iti kasta mapnag ka. Oh, apay kasta tilangam lakay. Kasla nalpay mo ti abagam ang naggapo ijay balay dananang. Kasano, kat dahi lang matinted para kanyak. Ha? May sa toothpaste kun may sa asabon? Wait, bakit? Dahi lang kano tinabate, iti impaw it ni Raquel a package. Imbang kano pa ya, taad na nabate para kanyak. Ayaw na yan. Sigurado binukudan man ni Gina dagiti makmakan. Ken dilata iti package nga patulod ni Raquel. Nalabi da kasta bakit? Ang bayamon. Makagatang tamad iti imported adilata no kayat ta. Ay, wana. Ang sabali laang mat kuma, jay itod ti kabsat mo. Bayamon ko nakmad. Kukuha dalatan nagtimakmakan nga intod ni Raquel para kumakana tayo. Di mat adapay t-shirt kan kalugong mo kuma. Hoy, ang awan mat nga ro intod na. Sa bayamon bakit? Kukuha dalatan nagijay. Nay, apay ngay adi mo intod ti para ken ni Eric, Gina. Kukwak dagita dilata, nanang. Anya, kano nasuratan dagiti dilata para ken ni Manong mo? Adapay ti kalugong, t-shirt ken chocolate. Basta kukwak amin tinabati iti karton, nanang. Anya? Ay sana mabalinday tang aramidam, Gina. At yan tulaangin nga iti ibaga ni Raquel no di mo itadagitakan ni Manong yaw. Apay, nalipatan nyo ka din asyak ti may sanang tulong ka ni Raquel tapno makapan ija abroad. Ha? Isu nga dakar bangak amangala kadagita pawit, nanang. Anak ko ang... Di yu pakibiyangan dagita dilata. Taiyawid ko ija balay me. Ngam, ada nakasurat anagan ni Manong mo nga Eric, anak ko. Ay, uray pa'y nanang. Basta iyawid ko dagita adilata. Para iti pamilyak dagita.
Hello, Nanang. Kumusta kayon? Kasi ti Diyos, nasalun at kami mulata anak ko. Si Kangay, kumusta ka mo ditan? Kumusta nga iti trabaho na ko? Okay, akla ang mat, Nanang. Day off ko ita. Aywan, linoktan nyo ka din ti package? Wine, anak ko. Kat, nagustuhan nyo matlaan ka di, dagiti intad ko para kada kayo, Nanang? Launay, anak ko. Ako, agyaman kami, wine. Awan anyaman na, Nanang. Ay, tingay para kada manang Gina kan manong Eric. Inalada ka din? Ay, kwa. Uun, anak ko. Kinapuno na ni manang mo Gina ti kadua may anang lukat iti package. Okay. Awan matkit ti parikot nga uray asino ti kadwayo anang lukat iti package, Nanang. Tinapatag, naited ti husto abingay kadagiti kakabsat ko. Anya day ta inawit mo anak ka Tupperware, anak ko. Nangyaga kiti sida inyo kanitatang Nanang. Anya ngay day ta anak ko. Sini ka nga karni ti baboy day Nanang. Ay, nagimasan. Angot na pailaan ko talaga na imasay na. Ay, aduma ng timakan may ni tatang yun o kastoy lang. Una, inluto ni Miriam day Nanang. Talaga ngayon lakaman na kayo iti sida inyo. Agyaman na ka na ka. Talaga anak kasingsingput kayo nga agasawa kada kami ni tatang yaw. Sana kas ni ading mo Gina. Iso lang nga ron ti na trabaho na agam dumawat pailaang mo't iti kwarta. Anya? No, maamuan na, nagpauit ni Raquel. Ay, umaymot adagusan dito'y balay. Dumawat iti kwarta. Ay, adala nga ron ang trabaho na agam umay pala dumawat mo't kada kayo. Dayta nga ron kahit Eric anak ko. Kanayo na kasta ti araramidon na. Nalaeng dumawat iti kwarta. Apay nga yakasta. Amo ka din ni Raquel ti may papaniti dahi ti abanag, Nanang? Ay, saan anak ko? Diyakunin bagbaga. Tama nga no, isupay ti saan nyo apagkikinawatan nga kakabsat. Ang masapol ang maamuan ni Raquel dahi to'y Nanang. Sana mabalin ti kasta nga aramidon ni Gina. Ay, saanin kunakmut anak ko? Amagano'y supay ti pagkapapaan yung nagkakabsat. Nanang. Naimbag kayo pa'y nga raw, tamaik-ikanda kami kundi tatangyaw. Pasensya kan no, basit laang tinaitid ko kan ka, manipod iti package nga inpatulod ni Raquel. Okay lang kanyak, Nanang. Sana balay, takabalan mimot ti gumatang iti imported adilata. Eric, anak ko. Amok, noon niya kumatipara kanyak, ta imbagakat nga ron ni Raquel. Agam sana bale, bagi nalatan na gijay. Sana nasakit tinakam ko, Nanang. Nagsarita kami ni Nanang Itay. Kat naibaga na, dinawatan manen kano ni Gina. Anya? Timawat manen iti kwarta. Kat adala nga rudang trabaho na. Ay, day tamot nga rutin baga ni Nanang kanyak. Pangip-ipanan ngay nga ni Gina iti sweldo na. Apaya dumawat pailaan ka ni Nanang. Ay, uwin nga rud Agpadadamot kanila kay na amang opisina. Mas dawak man. Sakto pa'y nababalaan ti saan ko iti pagtrab-trabahwak. Kat makatulong akpay ka ni Nanang. Isudan tulakit din amang opisina. Ay na, amumutin jay kabsat mo lakay. Padpadak agastadora. Kaasi man nga rudan ni Nanang Noon napan man dimawatan ni Gina kenkwana. Sigurado nga awan manen kwartana day jay. Oh, at iti kwartayo Nanang.
Pagla nga pakikintayo into nagudong kayo. Sana anak ko. Sana balay, tay pauitan nagtumula ang kanon ni Raquel, lapaman ngagswildo. Ay kat sa balilat tamot ati agapukan niyak nanang. Mas kasapulan yun ay tanak ko. Nagruna ita, tagad adalan dagiti dua nga anak yaw. Awan parikot iti dayta nanang. Kompleto dan iti mausar. Iso nga awaten yon, talaga apara kada kayo daytoy. Eric, anak ko. Alam nanang, awaten yon. Malaala. Kagyaman na ka, anak ko. Talaga, anak, kasing-singpit ka. Awanan yaman na, nanang. Pagrebengak na ita, kasanak yo. Ay, kinapudno na. Inalamanan amin ni Gina ti kwartak. Adda kanon na patag a pangaramatan na. Anya, nay, pangaramatan lang ay kano iti kwarta. Kat awan mo't sabali a paggasgastusan na. Jak man amaw ijay adem anak kaw. Kanayon mo't ama ibusan iti kwarta. Sa dino ti ayam ni nanang, tatang? Awaan ni nanang iyaw. Napanijayan na manong mo nga ere. Ang mga noada kwartayo di, tatang. Pangarabata iti kwarta anak ka. Kano ka alam lang iti kwarta kaninanang yaw iti namin sa nakalman. Adda nga rod pangaramatak, tatang. Mas daawak ka na kanjina. Adda mo't trabaho mo. Ngapapay ngay, adaw-dawatan da kami pailaan kaninanang mau. Bakit kanlakay kami? Saan kami na makatrabaho? Tilangan ipaw-paw it ni Raquel tinamnamaan mi akwarta may. Ita, umay na kami pailang mo't daw-dawatan. Ay namang tad kayo kit din. Nagadupay lang nga sa uyo. Imbes na kami ti ikam. Nakamikit din ti dawatam. Ay awan mo, Gina. Pasensya ka, ngam talagang awan kwartak. Sika, tagsuswil daw. Iso nga sika nga raw tiyada kwarta na. Awan nga rod. Iso nga rod adumaw dawat ak kada kayo tawan kwartak, tatang. Pasensya ka, nanak kaw. Ngam uray siya, kat awan mo't kwartak. Iso nga gawin kan? Tauray, pugi-pugiit ka dito adumawat. Awan may tadkukin ka. Anya ti araramidom dito'y balay, Gina. Agkasapulan nakmanan iti kwarta, nanang. Anya? Pangaasim, nanang. Ikan nak iti kwarta. Ay, aglablabos kan, Gina. Inikan ka lang nga rodin idinaminsan nga aldaw. Ita, dumawat ka manain. Pasensya kayo na, nanang. Ang talaga nga minakasapulak ti kwarta. Iso a pangaasiyo ta ikandak, nanang. Gina! Uno saan? Awagan niyo man kit din ni Raquel. Ibagayo kan kwa na akasapulan niyo ti kwarta. Iti kasta pauitan da kayo. Naa, ay. Pangipipanam nga minaya iti kwarta manak kaw. Kaag susweldo kayo mo nga gasawa. Apaya ka na yun ka nga umay dumawat. Kwa nanang. Agpudno ka man kanyak, Gina. Napayagan nga wan trabahok, nanang. Anya? Day tatipudno, nanang. Nay, kasanawan na pasamak day ta anak kaw. Basta, saanan arumbang ngay lawlawag ko pa'y. Ikandakit din iti kwarta, takasapulak unay. Pangaasiyo, nanang. Ay, aglablabusan ni Gina bakit? Ay, lakay. Saan na nasaya at tikas niyang araramidon na? Anya ngay nga ta, ti kasayaatan nga aramidon talakay. Awagam ni Raquel, kat ibagam kan kuwana ti amay. Anya? Agam lakay. Dak kayat nga agaapad ang agakapsat. Gapulaang iti daytoy abaanag. Kan maysa, amang ano isupay ti paka-estresan jay anak ta ijay abroad. Am mo ko ni Raquel bakit? Sana basta apaan ti kabsat na.
Siguradong agdamag pa'y dayjay sakbaya mangendag. Lakay. Sa bali ngamin ka, tagparparik na kanyak. Ang sapay ko mata, nagbildutak laang iti atap ka. Nay, anya ti kaya mo asawain, lakay. Basta, awagam ni Raquel. Ure ni Eric, awagam mo't laang, ta umay lang agasawa dito balay. Naskay nagsasarita tayaw. Amuan tayaw, no apay dumaw dawat iti kwarta ni Gina. Lakay, nakasaritam ka din ti kabsat mo? Saan pa'y bakit? Awawagak ng saan mo ta sumungsungbat. Ure ni Bayaw Marlon, saan mo't lang sumungsungbat. Nay, apay nga ingatan. Diyak nga rudam mo. Italag mo't nakastoy da. Amangan mo't nupudno ti atap ni tatang. Dalabi da kasta. Awagag tumaranita inton madamdama. Barang sungbatan dan ti awag ko. Ay lakay, anya nga tano, mapankalangan iti balay da. Ay wala niya. Sige nga ron, ta mapanaklangan ni Jibalayda. Nas ka na makasaritak ni Gina. Ay naapaw, sa dinungatan nga'y tinapnapanan jay ade manakaw. Apay nga'y asaan mutin nga agawaid. Di kayo unayagdanag nanang. Patyak nga agawid tumot lang ni Gina. Ang mga nugim mura lang na jay, nga puta sana napagustuhan ti kayat na. Ay, kasano ajak agdanag, kat saan mutin na sumangpait. Madanagan pa yun ti pamilya na. Ayan, nga tano, i-report tayaw kadagiti pan nakabagi ti lintag, anak ko. Una nang, talaga kasta ti aramidin tayo. Siya ko na mismo ti mapan ag-report. Ay, Gina, anak ko. Gina, aya. Apay ngay naramid mo ti kastoy. Apay, anak ko. Ala, gusto na ita panagsangsangit mo bakay. Limlim-tegen na iti matam ka po iti kasasangit mo. Ay, awanan ti anak ta, Emilio. Awanan. Nasakit man, naskay nga klunan tayo ti amin, bakay. Nakakasimot ti anak talaga. Imbaga na lang kumatikas ta sitwasyon na. Nalapit na natulungan tapay. Agam anyangay nga raw. Agda ditaan. Awanan ni mabalin tayo. Ay, Gina, anak ko, Gina, anak ko. Pakawanan na. Pasensya ka, lusan ko anapat ganti kidaw mo. Hindi dumawad-dawat kay ti kwarta kanya. Sorry, anak ko. Ay, una yun tikas diyan na pasamag iti kabsat mula kay. Huwag nga ron. Tsaklaim pa karop, amay turad na agibusan tibiyag na. Nalabit. Nadepres, gapo ka dagiti adu nga utang na. Nalabi na kasta, bakit? Kasimat na kita anak na. Babasit da pa ipiman. Huwag nga rod Angam, anya nga ron nga eh. Talaga siguro kasta tibiyag. Iso siguro mat tinaituding agasat di kabsat ko, bakit? Wen Miss F. Ginibusan ni Manang Gina ti bukod na abiyag, gapo iti pan nakaigumon na iti online sugal. Nasarakan laangan dagiti pan nakabagi ti lintag ti bangkay na iti malikudan ti balayda. Nagusar daytoy iti tali tapno gibusan na ti bukod na abiyag. Adu kanu ngamin ti utang na. Nagastos na pay kanu ti kwarta ti kumpanya apag trab-trabahuan na iso nga inikkat da.
Na-depress siguro gapu iti kinaado ti agsingsinger kenkwana. Iso anaramid na tikas jay. Aging galaangan dito'y Miss F. Kat pagyamanak unay ti ingkapan ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Raquel. Ken ka pagayam, Raquel. Makipagladingit kami iti napasamak iti kabsat mo. Kinapudno na, ado timang mangeg ko akastoy. Makautang da iti rinibo-ribo gapulaang iti sugal. Iti kaano man awan tinasayaat nga ipaay ti sugal. Sapay kuma taagserbi nga adal daytoy kadag iti kakabsat tayo a mahilig iti online sugal. Alakastan pagayam, Raquel. Ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagtengay.